Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chawa October ni som ni le pakua ania thu thar rang rang kan ngai thadon ani Myanmar lam thu tharin bultanang vo in tlai lam dar li vel bora tang khan than tlang khua a mi pui chen na in chu Burma sipai hovin an hala riat thei china hliam le kang anom nual ani vo in tlai dar ruk thleng khan an in hal hi ala kang na sa le a kang thel motor po mu tur aw mi alawani in hi za akang thling to a kang me hi anate ma wangin in dang akang kai zela kang thel motor te ani lo chuan thel mai thei po ani lawani Burma sipai ho hian vo in chun lama mi pui chen na in an suwa sam chiama an ruk thei apiang chu an ru chuak vek heng Burma sipai ruk mang ho hi CDF than tlang pasal tha hovin an kapa Burma sipai pakhat an kap lumani Nizan Khan Burma sipai ho hian kho chung mi pui chen na in le dor an lo rok chiam to bokani PDF zong zong in ne ma lo chuan nipito a ron kir su u ti thu pek khau tak sual sipai lumum ho chuan an dong le ta chin ram magwe ram le sagaing ram in ne ma lo chuan lo kir su u PDF zong zong in ne nuwa chau nipito a ron kir ro u ti in order khau tak Burma sipai ho hi pe kan ni sipai general than hlang hi min unglai mirin berle adu ber polami ania tun nai khan thu nei na chan vo poimo tak tak akuta hlan ania chung te chu police ruai tu te chunga thu nei na sang ber pek ania home ministry na poimo tak thu nei na chel thir ani bok general than hlang hi aming anti lan na chan pakhat chu minun rong poisak nei lo tak mai mi ani awangin mi hriat a hlo hle a mi pui ba ka sual sipai ho pon aming alan chuan an hlau ngei tura an ngai wangin aming hi antilangani manni khan PDF lamin general than hlang chuan na motor chu bom mangin an lo bea wan nei thak takina thilowa aluwa hliam na tak atuar damdo ina an kalpuya admit ni in tuna hian a chuak to ngela chuak lo hriat ani lo general than hlang hian sipai ho hne na order khau tak ape ti ero hriat ani min unglang hian abik takabe pui thak na tur mun asoi chu chin ram magwe ram le sagaing ram te ania heng state pathuma hian sipai tam tak antir chuaka sagaing rama hian October ni somni pasari khan helicopter pali mangin sipai tam takan thiar lu tani nimin ni somti pariat zang khan sagaing ram chu sipai council lamin jet fighter pani le helicopter pali mangin an nuai chiama PDF lamin an kap let ngam lawa achan chural thuam lam an nei that lo wang ni in an ta lang heng Burma sipai chin state lama antir ho hian chin ram magwe ram le sagaing ram PDF te an ne pa lo chuan an mun pui nipito a kir to lo turin thuan pe a ral rama ral an ne ma chu om turin order khau tak an dong ani Myanmar janta te an sual tial tiala an chet na muala chuan eng ma dim le poisak an nei lo PDF mun rang rang mi te do thei na po atlem ve tial tial ni in na langa dictatorship min ong hlai point ASEAN member le UN member te thin atirim to hle a bet thape po anom to me ulawani voin khan PDF alliance CDSOM group talok PDF BGF MS PDF miong women warrior WWW te trangkop chuan police station dragon puak village miong township sagaing region ami chu suas samin an hal sakani dictatorship sual takhi kan beilet ngam ti alanga dalan te tan mun omlo military dictatorship thlop tu apiang te chu ti chiat zelan niang police station le general office te po kan ti chhewek hetiang angana sa a chet na hi tun ma in kan la nei ngai lo ma se chet ve angai ta heng kan thu chu ang hi military dictatorship tlak chiat nan apoimo ti in mi pui sipai lam chuan an soyani nimin October ni somni pariat khan Myanmar janta te chuan National League for Democracy natural member u win thain kum somriat mi chu nipito Dakhina district special kota achung thu angai tu asaka kum som ni chung zel tang turin achung thu an relani aloyar chuan u win hi kum somriat mi ni ma se a hrisel na hi tun din hmuna chuan a tharia ma se tun ma a heart attack lo nei to ni in
oxygen nen hun rei tak hun amang to a kumsom ni zel tang tlak ani lo ti in a soyani India company Adani Portin sang ni som ni pani June tha a Myanmar an chu san fel don India Port Construction Company Adani Port chuan Myanmar sipai te sum don na MEC nen thok hoa an sak mek Yangon container da na tur port project dollar makta duai jan hi som koman hu chu chol san atum thu le Myanmar ma investment ana izong zong po nakum sang ni som ni pani March le June tha in kara ti top veka Myanmar chu san atum thu officially na puang zarta Adani Port Company chuan America ramin Myanmar ram chu sum don na lama a hrek tak tak ani chuan Myanmar ram chunga Yangon Port project chu thok chun zom lova investment an nei zong zong po lak chu ale vek an tum thu tun ma de watangin an lo puang to bokani Adani Port chuan Myanmar ma thil thlengte keini company management committee lamin kan han bi chianin Myanmar ma investment nei zong zong te nut chia chu san mai kan ti thuta ani ti in thu chua an siama chuan an ta langani Adani Port hian bungroda na port pakhat chu Myanmar sipai rama sa in chu port tuipui kam longchol theina chu ral thuam puak theilam thil lak lu na nemo Navy base camp pakhata man thei tura ruam man ania rampon lama human rights pote mithan khat chuan chu port chu ruam man na hlom takani thu antar lang ve bokani India rama private multiport operator lian berania tuna hian Myanmar Economic Cooperation MEC nena tanga ram ho in Alone International Port Gate number 2 US dollar makta duai jan hi som ngaman project thok mekin kumsang ni som ni pakhata phase 1 zo man tum ania Myanmar sipai ten Yangon khopuya tuipui longchol na port pali an neya chunga tang chuan andu ang zongin thil chi rang rang ral thuam telin antol lutin antol suaka sarkar thunei tulam anin rol theilo boka antan sumsiam na le laklu na nar thatak ania tuna chuan sipai sumbong pakhat chu atop le don ta ani botatong KBG branch suam tu mi som pani temanan nita Yangon botatong township a KBG bank suam tu te zinga in nam noi te chu anral thuam le puak thei thil dang tenen man an ni to thu October ni som ni pali chuak sipai chanchin bu chuan ata lang botatong township kong number som li pariat middle block a Kanboza bank sub branch su October ni som ni pani khan face mask wa mi pa pali ten bank security chu silayatinin bank chunga lo sa mi pa pakhat nen in thurwalin chiat nuai sang thum chuang le phone panga an la ani he bank suam na atel mi pa som pakhat le mei chia pakhat ni som pani ta chu man an ni ba ka an silai man CG 75D pistol pakhat magazine pakhat silai mu pathum tual cher bom pathum motor pani registration nei lo two wheeler pani le suam mangten anlak cheng nuai sang ni zariat som pali chu man sak le vek ni in hesipai chanchin bu hian ata langani he in suam na thleng chungchang chuizui nakal zela October ni som ni pani zandar thum le minute som level khan suam mangte man motor FF 6532 fielder var le akhal tu winmo o kumsom li pathum chu Dagon sei khan township kong number som paruk ton tira akar man tir naman nuai ni nen man masak ber ania chumi nuwa midang po chui zui zelan ni heng an mi man te zinga hian han uin tot le do pau ong hein te chu KNLA brigade 7 a KNLA brigade 7 a bom siam le puak thei thil lam zirna akal to te an nia an poisalak chu chan ve vel chu Yangon PDF te tranpuina na pek an tum ni in military council chanchin bu hian ata langbok ma se he military council sipai chanchin bu thu chua hi suam mang nia an ta lan ten engma in soifia na an nei ve thei lo awangin atak nge an phu achop le mai mai ti ero fin fia thei alani lawani Indonesia ram chanchin bular tak Jakarta po sa chuan editorial Myanmar ram chu asin pol member ani na li saktak ani thu anziak kul mai tunkara asin summit US China Japan le Australia ram hruai tu te telna in mu khom an nei na Myanmar sipai council hruai tu te telve chu phal sak lo bur ani ta
Jakarta Post editorial chuan ASEAN ram som tetan hei hi enton tur poimo tak historical model ania ASEAN ruai tu te in remna consensus panga ti hlo thling tura Myanmar sipai ruai tu General Senior Min Aung Hlaia norna ani rualin engma ma alak du lo na chuan pol ruai tu te za lo na alan tir tel boka wangin he remna hi dong tak ani ti in ata langani April ni som ni pali khan Jakarta khopuya ASEAN ruai tu Foreign Affairs Minister te anin mukhoma chuta telve General Min Aung Hlaing nge in alo pompui consensus panga chu tun thlengin ataka chantir ala omlawani ASEAN summit chunit hum nei ni in anzo felta a Myanmar dictatorship Min Aung Hlaia tellovin he summit hi nei ani Myanmar General Min Aung Hlaia an tello chan hi April tha a an summita athutiam anga engma ati lo awang le athutiam a hlen lo awang ani Min Aung Hlaia hian ASEAN ta hena 5-point consensus azom lawa mi puite chunga tharum tho lo tur ti phei chu zom lo tak ani mi sang khat zan hi aya tam dai an thi to a Myanmar mahun tur zo na Brunei Sultan Hassanal Bolkiah chuan Myanmar chu ASEAN member jinga ala tel renga Myanmar in amamo huna ASEAN te hi kan om rengang 5-point consensus hlotin nan kan be zelang ti ina soi Sultan hi ASEAN summit ni thum chung o hian chairman ania Myanmar mi puite du danangin democracy nunpa ngaya anlet le thuai theinan kan puyang ti ina soibok Cambodia chuan Myanmar civil war chuak mai thei din hmuna ding chu du lovin sipai sarkar chu nor lui zelan tuma ASEAN hian Brunei Sikon Foreign Minister Iriwan Yusof chu special Myanmar envoy atan an da bok ani August thla Taliban ten Kabul khopui an la thuta man mo baklengin Biden administration ten foreigner ho kimlo takin nan thiar chuaka chanchin lungchiat thlak tak tak chung ko pakhat member som naupang pasari tela an thi na te ISIS ke ho wanga American sipai kumsom ni chho thiau mai som pathum an thi te Afghan mi za somruk chuang thi na le thil dang chanchin du omlo tak tak atam hle China point Afghanistan humanitarian aid a tranpuina tur nilai tho tan khana puanga American economy chu COVID-19 pandemic wangin a chle a GDP po za a pani chawa apun lain America chuan khovel pa ber in nga na tlak ani isia lantir nan US dollar million za somli pali Afghanistan mi puita tan puinan apek tur thuwa puang vele ta Secretary of State Anthony Blinken an apuan danin Afghanistan tan puina hi UNHRC UNICEF International Organization for Migration WHO te kuta alu donani UN World Food Program ten sang ni som ni pakhat thlasik lo tho tura hian Afghan naupang million tam tak ril drama thi tur anom baka Afghan khopui chung ril lam city of Hirata nu pakhatin afanu kumlatling lo chu afapa te ei tur leinan mantlom takin a hlalti te kan lo khiat to kha Afghan mi puite online at om tak zeta tran puina andong tur hi an lom pui om hle ani 400 Mao Zedong ten US missionary an kidnap zingami pastor pakhat chuan chuata Haitian National Police the report CBN News inata landanin 400 Mao Zedong ten October ni thuma US missionary an kidnap zingami pastor Jean Pereri Ferrer Michael kumsom sari pakua Church Jesus Center founding member zingami chu an chu azalen ti antalang Pastor Michael an chu azalen thu hi video in afanu in Facebook a aposa Miami Herald report danin pastor khulchuanan hian Mao Zedong ten an lo phut angin US dollar nuai thum man pe ani Dilex Etinia Haitian Communication Consultant chuan poisa dang po US dollar nuai ni le singa an pek bel thu ata lang bok 400 Mao Zedong te hian US missionary an ru bo midang ta chu an lakol mek ani Washington chuan China biggest telecom company US license chu security thilatan an hla om ti in an lak let sakle ta mi amai US official te chuan China sarkar control company te ho hian US communication route mangin an du ang zong thu da tha in an kai pe nga an ti kholawa an ti buai theya wangin
China Telecom Company ho hian ni som ruk chungin America ram chunga an service chu an ching fel man turani anti China Telecom ho hian en thak ruk na US ta na hlom zongin an mang theya China Telecom hian kum som ni don US a telecom service an nei to a an ni nen hian company dang pani nen China Telecom market noya en call an ni US thutluk na hi US Treasury Secretary Janet Yellenin China Vice Premier Liu He abiak na arhil ani Japan lal tu chuan aro puina ain mangai na athang ta mi hring hi kanin ang lo khop mai mi than khat chuan sum le pai I ta wangin sum nga nga mel tha an tia sum lam an nga phot chuan nei mai du tam tak an oma than khat ve thung chuan khovel ro puina sum le pai ain an mangai te an thlang thunga Japan lal tunu Princess Mako po hian mangai na chu lal na le sum le pai ain ada ro pui jok ni ngai turani he Japan lal tunu Princess Mako hian hun rai tak alo ngai zon to minaran ke komuro chu October ni som ni parukhan Tokiawa dam chu gatan apasala aneita Imperial House Law chuan Princess Mako hian minaran pasala anei awangin a royal title zong song achan vek donani ati Emperor Naruhito tunu Princess Mikole minaran ke komuro te in nei na hian molom po anom lova registry office kalin mol mang takin anin nei ve deuh topa serle sang po engma antilo ni in The New York Times chuan ta lang Princess Mako hian minaran anei awangin a royal title zong song achan dona fa anei ani poin a fa ten royal status engma an nei theidon lo tuna chuan a mingbula princess ti po ada theito don lova Mako Komuro ti ani to ang Mako Komuro hian apasal hi anna thona New York azui ve ngal don ni inan soya lal chung kwa achu asan dona wanga achan pual tur ien makta duai za somli dollar makta duai khat le point pani pathum vel zat chu a hnol ve ngal thak boka apasal lo fama thok lo ringin New York hian an khosa don ani anin nei zo a Komuro le Mako te hian news conference nain chuta chuan anin mangai thuan puanga Komuro chuan Mako hi ka mangai ani he nun na pakhat chau kanei hi ka mangai nena mandun ka du ani ati Komuro le Mako te hi college an kalai in tongan nia kumsang ni som pasari khan anin hual thuan puanga kumsang ni som pariata in nei antuma ma se Komuro nu chanchin du omlo takawangin in nei hi an thul le ri ani New York Times sinata landanin Komuro nu hi angai zongin dollar singthum saruk abat sakni in apua Komuro le anu chuan he poisa hi thilpek anga andon emo anti ni in tanan khoa ma se zona atam ta kem wangin Komuro hian sum le pai lama anin remna phek som ni pariat zeta cha chu ati chuaka Komuro hian anu leiba chu achin fel sakta ani kumsang ni som pariata Komuro hian New York apana kumsang ni som pariata khan Komuro hian New York apana Fordham University School of Law da nazira thakalta khan Japana akir le a tuna chuan Mako nen anin nei felta ani Komuro le Mako te ingai zona borua ka hian harsat na chi sang sang an lo tok ve tek maya media laminan ngai vena social media a social na sang te po an tok na sa anin ngai zona hi mi pui lam point an support vak lo ni in alanga Imperial House Agency chuan Mako hian post traumatic stress disorder te po anei pha ni in tun thatir khana puang hialani October ni som ni paruka anin nei zo a press conference an naya Mako chuan an ma ni support tu zong zong te chunga lom thuwa soya kanin nei na hian ngai dan chi sang a om ti ka ria mi kan ti buai zong zong te chunga thu pha ka choyani chuti rualin ngoi ranga min support tu tele thu thang dik lo kara po min tran tlat tu te chunga kalom tak zetani ti in na soyani Facebook chuan a corporate name chu Metaverse ti in athak ta Metaverse virtual reality platform ni in fictional 3D platform ti point an soibok ma se ani na anga mang tur chuan Oculus virtual reality headset mantel angai dona tuna internet kan mandan ai hian achang kang fe donani Metaverse platform a chuan
Oculus VR headset mang hian Facebook kaltangin kan phone ami kan mita kan thlir ringot ang chau di to lovin bazara thuam no leidu taila ataka bazara vakal kher ngai lovin 3D mangin bazara thuam no chu kan hak tok le tok lo te khreturin kan wa chin thei to don ti na ani ramchang kang tak tak video an post te chu headset kan vu chuan 360 degree 3D a kan lu tanga kan va mu in kan va feel thei don ti na ani video conference te po phone screen en ringot ai chuan atak don hle ani hei hi VR headset manga video games emo movie ena khel to chuan kan khet hiam mai na rinom he platform hi Mark Zuckerberg sumnga ton to tan chuan investment ti lo na chi ani lova nakin loka chuan smartphone ang tho hian mitinin nei lo hlawin sum kan la seng le ngeyang he platform atan hian Mark Zuckerberg ate hian US dollar billion khat chuang fe an lo seng to a ramchang ka nga chuan development ti changtlun chho zel ni in Europa chuan he metaverse atan ringot hian mi sing khat vel FB hian a chhor der to ani FB hian a corporate branded name chu Facebook Inc ti to lovin metaverse Inc emo meta Inc ti in a register to anga a trade name ero Facebook alani thawang FB hi khovela social network participant tamber ani angin metaverse link ngan du thu sam ani renga FB a hian metaverse icon anron da tel lawani po in epran an siamarin ma se ramre theya chuan he platform mangtang kai tak tak tur chuan kum tam alangai nge yang India a phei chuan kum ni thumlai alangai tur thu an soi ani VR nei ringot ni lovin a platform fully function tur chuan kha kan kaldu na khan live video broadcast na tur engkim update zungzung angai dona engting nge contract kan neyang ti chu riat vek ni lo ma se FB hian sum anga aboka investment chu atizau thei khopinarin India a kan man thei hun chuan Oculus VR headset hi pakhat India poisa a cheng sing thum man vel US in a siama kan la nei vele sup supinarin omani